for me ma obibia akwaba ede eba too much GHS so muni aba musonfo ekeskapa ne so minimum edi echine ne de chese aposifo akwa kopiemu ewo eye kwai court achese womo asisi eye journalist for ekwan ewo se womo ebewra eye court edem wona denti ena nsem we si ye kam ho na yimbura ensem no emu sidi munim na ye papa Honorable Kennedy Japan eye na nsem intem na no ekokoyi ne ka ema wo use stupid word edema judge for na ne nyina eye asase ho ensensem bi achese ankoye amfa amana na nko susu sem eye anaso wo dwen se eye enkrofo no mranimfo yi eye lawyer for ena judge for wo maje eye adamudie ede edbu eye entenchia ewo na afa enu nti wo keka sa ensem edigu wo mo eso na enu mu na wo hwe eye dadwen ho hu se de bi wo kasa ye wankasa ye hu behia se wo de chop ababa beto eye Ghana for ne mpanimfo no anim no obetina na 2TV so ede eye chop pakese etu dwa se wo mo emfa ne mfonso enche no se wo kasa ye eye bufuo ene ba ye na o ma ne kansa ensem no wanu ne hu yie pa na ensem we bebeto edwa no eye ma me eye Professor Jinana Opoku Ajiman eba abonten ebebeka said Debbie any kwanse ye de eche no because emrebe twem that was 2016 enkofo bi susu kasa asa editia eye judge ni oba na chese rape ne ho kro ne ba nyina ewo so na se wo mo no ye twen wo ma so ansa na ye former president John Dramani Mahama de ne na ye si man ansa na ye je enioba bi de gu akwan mu agya wo mo no kire se ewo so wo no so wakasa no ye twen na so emfa ho se de be ya Ghana for ye be hu se emra eye adwuma eno kwampo ema ye papa eye lawyer Morris ampa so de na no atumu bi ka se de bi ma mi de na wo kan na wo krampo de na wo pa kire chese na akwa yesem ekoye political way na enumu no anso hwa eye ajaje for no take decision say won beto nsa e da fra Honorable Kennedy Japan so mepiem wo court na won kire mu die ntia eni kwanse wo mo ntwe na so wo mo de warrant di kan ekoye chese ye papa yi wan piem wo ho ye adjoni case no e de call the following week eno so won ko piem wo no na ene day yi wo mo adjoni another case no from the second time no wo mo adjoni no mdu kokosi 25th September na chese ene day wo ko piem wo high court na wo mo ene no akasa Justice Amos Luther Wuni no ebekasa afa a lawyer for ni bi nsesem ho na eno na chese journalist for a wo mo ko wo munim se ne de wo no abakopiem wo de ensem ebepiem ade abanti wo mabotwi ekokopiem a chese aposifo ejina epono no anu a chese wo enya desem wo mo ema ekwan ama journalist for nyina ewram na eno na aposifo ne ni ebi edwetwe nkomo no mu di etu edwasem instructions ayede ama mo na wo mo edi so se eni kwanse mo allow journalist bia ema no eko inside ekokotie case na ekoso no na ebie mu susu no daily graphic for pep ene ebe mo sa akunya ne se wo mo enkotena content case yi ase na wo mo ntie ne ekoso ene wo betwero eto wo no mo a wo de wo a wo bekwa kohunu no so kohunu a na ne de wo mu wafa na Ghana for so wo mo nto mo ase ne ento wo mo ase china esanse wo mo gidi se kululu bi ebe koso wo bebu wo bekata ne wo bi eso amachese Ghana for ye hu edi etuem ye hu no asotwa ye de amano enu nti Ghana for ebu afu se da bi de asoja for na sa police for ye no wo mo ani enje ho krampo na se ajage for na lawyer for na ma police for no akonya ne sem wo mo stop journalist ne dia ene na wo mo susu no enche ye kra na ebusia form ense we amachese Ghana for dodo na ebu afu ewo ehu etietie mu se da bi de ekoyi die one sham na wo mo ede Honorable Kennedy Japan ho ache na esanse na aban na ewo so na ebusuafo ye free one ye bo ede ewra nkasa ye papa sofuchire abosom na kache na ebusuafo ne ntia ababeto edwa ene se papa chese wono ni din ankasa Mr. Christian Kwabena Andrew adodo nani ne se sofuchiri abosom na wo ye flag bearer Edema Ghana Union Movement enche ye bia na chese akonforofo akwakoto ahye ne so ni fia wode na wura kosem aba abetu edwa na papa edinchemu etu edwa no na wodi etu se akonforofo ebobra ni fie na dofa no Tuesday night no a chese wo mo eba enye wo mo ebobra ne gate nim etimi fa de na de bubu ne bogla proof won ko ne ba ebobra ne hall
a chese wo mo ekokọ sesa eye ne nyoma ebi edifi wono na nyoma ni bi na wo kire mu se wo mo de eye ni TV set na other electrical gadgets ne de ekeka ho clothing ne de ekeka ho na ekoye na wono de wo susu sem ye enkrofo wo mo eba eye ni fie honum no wo mo ye eye enkrofo a chese ye bo wo mo epa efri eye empanifo bi ehonum enam dibia anase bebia wo pese wondru entinum ene enkrofo anyone musu because ade we pade ebi ensi ewo na brabo mu eda na wo dey same way etu edwa na Ghana for say there be onti hwan ena wo de wani ebu no say da wo ka sempanifo ewo ye amanyoko bi emu no hwan ena wo susu say eye wo mo enti Ghana for dey say wo mani ayo mo tetete say wo mu hunu so wo mo fa so bo na ebo MPPO so wo mo fa bo NDC na kronfo so so de eba na say ene fa amanyoko eho enti wo mo gidi say eye so fucha bosom eye asem bi na wo pe e de ato amanyoko bi eso ni aka say wo mo enye na so eni kwa say Ghana for e de wo ma so ekọ na no na ebinom eso so eka say de bi okronfo de oba nchen ya oba nchen because of eye de wo hunu enye obi a na aso ano ena enye obi a say nka obi na aso na nka wo ni pebia no ene ebeku enye wo TV set enye wo electrical gadgets ene ebi mo ntade bi no be baba besisa wo kra ene be baba bepe na enye wo nioma wo wo dem enti jade wo keka na wo de so bo no ebo eye enkrofo no abusuafo wo hwe eye de aposifo yi eye yem ewo eye court hearing na ekoso ewo Accra High Court enam eye honorable Kennedy Japan na nsem a wo ka fa ajaji fo wanu to kokko pie mu ewo honom a journalist e ko duru honom ye sign wo ma eye daily graphic fo pe ene mo mu ewre mu den na betimi aka ede afam na ebiom nso so ye papa eye so feature bosom chia ya Roberts for akoko wura ni fie efa ni TV set ne nyoma be osusu se ye enkrofobia wa aban mu ne bo pa ma sa adwumade no ekoso den ena nso betimi aka ede afam for wade nche ebram ewo Tuma GH comment section follow your way IG page atuma GH_ midin ede ekia sikapa that's ne ye besane hia Too much GH. Me did akose Japan. E prepare am bese me TV. Me share too much GH. Omo de move for. Hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de move for. Mo koso show mo. No any be de bia. Me da ma say love you. Me dey the Isaiah Kodwampo. Obetun afem the great ampo. Mbrenbren. Wonu me nka mo ni hwe too much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. Too much GH. Many have come and many have gone. But you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.